Pathin va join ding in pakai va join han ken la sange Sange aba choila Kachon si zo si apumanta Kahunge kachon sit pupumi Aman all the kimaypi Ain't had to sit soon aba choila Tang lovin ken sange So siya pumanta Aman ay honbit kaya Ken hasa setting aba choila Tunsot kaya sadi Kachon sit so siya pumanta Kachon sit pupumi Aman all the kimaypi Ain't had to sit soon aba choila Tang lovin ken sange Kachon sit so siya pumanta Kalhunting kay bit kaya Aman ay honbit kaya Ken hasa setting aba choila Tunsot kaya sadi
Giêsu này ngày luôn kidang imi pizo se bon chandin alam the chan lamen nom te sao te Giêsu này ngày luôn kidang lấy xịt mi him tê ding in chung nung pen vợ chơi nan sao tê sao hi tê ở vợ chơi la van gom i khun ting ule van gom em lung su cái trên là đi ngồi hi trên nó ít nung anh gót vui tuôn số đó chút lâu đi ba to man koi sao tu so la chu la ni mano te ki pa man chu to im na it say te amen lo bi ta chu imodi man tam kot pi a hon ti van hu pi sung nom em chu a e ho inum len ti sung van to pia it sen ti
ba to man koi sa tin ba choila pathin ba choila hin lam ka Asia Central Quail ho chunga ki pa thui se bin tun la pathin ho khom na ding ikiman cha dano khat ve hin sim hlang ka ting ai ho tu hat nom tu ding pastor thin dal kai mai makhului area ke ka manong te ki pa man su hen khau mol cham sung kung area labung Bethel Asia Church Square hintin zo tiang le thut na hi secretary MED le missionin ministry ka sei khel zo phat le to ki mo insai na le pi na hin nei ki hin tin zo phat la labung hi Asia Center Square hung hin tin thupi sei ding hi pastor thang kholet hin tin ki khan a taw na mang ding upa do khulun mulnum Asia Church choi ki man cha ni dano hin tin tuin i pha zo siu pathin hi nga bop sa na upa hian kho ama chu i ko ta be ni tao na hin mang kati các kỳ phò về pa cài na cha te ho thing la le la sam hi jong le ong pa cài tu ni na phat the bo na ka chan wa ni kho khan ho hin mang chai thia ta sa dam na nei pi ta jin hallelujah ti na min ka thang wa zo ve na hi pa cài tu ni jana pa cài na mai cham ka bel na sung wa hin boina ha san le lung ji na te to nei chum khan wa ka pha sung se wa hi pa cài phát na ba ta nei piri ni hinga kata be nahi pakai tu ni ECA Enoi Assembly ni khat chan na ho vai hom na ho hin mang chai thia tu ni za na yong na mai cha mi ti za nei bel the sa je hallelujah ti na min ka thang wa zo be nahi pakai tu ni za na nawa chai la hin sading ho hin phan hin hom to ding hin amuna phan hin mang ding ho zo si a hin na lagaw thing thil bol thing nang hin o ma hin pi din hi ka ta wi nahi chule pakai adi sana na lhachapu nang in tu ni jana hu hin se ding pa nang in hin din pi in lang angai di ho zo seong pakai ke ma ho ding cha za thei le ngai thei che ding nang in na lagaw thing thil bol thei na ne um pi din hi ka ta wi nahi tu ni jana ka pha nu chom cha sunga hin pakai sung lam le polamai suboi thi au thil za chom ta nei chom khan bilang ka ki khan do ka sevin na lagaw thiang thil bol the na ni up diu ni ka ta wi nahi ka pha zo siu le ke ma ho na lagaw kha cha nei um pi diu ngai chan tu pha ta hen ka ki pet kon ba na chala hing lal pen na ko ma ka taw na ho lung se tai nei san pi ding in ei hu hing pu pakai je sumina ni hinga ka hung ta wa hi amen ki pa me pathin hinga ki pat na taw na in nei ta wen tu en abanin ana chiwi tin labung hi better Asia Church Square hot in sa pi bintin ama ho en pathin wa chaila hin sa zo phat le secretary MED in phat hin kila tin ama hong ki chai kit phat le secretary ministry in phat a hin kilo ding in a he sa betun better Asia Church Square hot na ko hite hello tu ni la phana ke ho youth department Bethel youth department ho jong wa choila sa thei dinga kom jiven pathin thangbe num hen lang tun la phat hin pathin min lo pi na dingin wang phanna thisan lu ta achu ti la kan sa deu hi
pathin wa choila ECA Church Square ho chunga ki pathui sevin pathin in phathei bu jing taw han lang tuai na bana anachiu hitin thulut na hi Secretary Mission and Evangelism Department in Hindu Masantin ama hong ki chai chaile Secretary Ministry aman a henjui ding he tuin am ho phat daning kain pi tuzana hilaimuna kai khoma hung ho zo si Mission and Evangelism Department ECA thalengin kangai lut naw le kazanaw chibai salam kan boluwe report in pai ying katin Kumhlun report to the moderator 69 Annual Assembly Evangelical Churches Association ECCI subject kumsang ni lesomni somni lekhat Mission Department Kumhlun report ja ta pu amasapenin Kumhlun report bol thei dinga kaumjin pathin kathang wai na hi Chubana Assembly Moderator, Executive Chairman, Executive Secretary, Chule Annual Assembly Member Hole, Tu Zana Hung Keho, Mipi Hozo Si, Jesu Christa Minin Chibai Kahin Bol Kit E, Kumsang Nile Somni Sung COVID-19, Kamin Patina Akitong Zing Teyin, Mission Committee Gubway, Anakito Teyin, Jutolhonin di Pailin ECA Church muna February nisim nga kipanin nisim gate kumsang nilesom nilikhat sungin delegate committee conference na committee hoto kitlonin abuana simin mi zakhatle som nilikhat zawnain lolhing tain anakimang chai thein ahi Mission Department tudol anuya banghin kahinta alang nume khadna missionary chop na lamdola khadna kumsang nile somni lekhat mers chana missionary chom theizan hi som guple git aum thein hi COVID-19 sunghi jong la pathin na ito na pathinin ei phungbu jiwin pathin thangwai num henlang Abana anina missionary chom thelo hi hobung khat anaumin chule family mingano me missionary chom theizat family som guble sagi omin hobung jong som guble sagi ta kinin mimal som sagi leli hin area som lenga hin agom gomin zanile som nile thumin ise gamsum pile mondang nanga khatleni to kigom khomin hizatchu iphatawen hi abana kumsang nile somni chanin missionary chopna in jihi ehile missionary ho thakhat na alo diu pi naw hi chu hi thakhanin lagit akipido theitai amoi missionary in chop ho thalo hi thakhanin lagit wel in hom do theitawe anina mission field din mun anuya het tabanghin kahin ta alang nu menahi tuahin ise pumpia ise in mission field hi mun guma aumtan mun gup ineiwe jule school jong hi mun thuma aumtan hi school thum ineiwin chuban kina kipa ta khat chahile pathin oi tha jan hi mi som niligit aumin jong le baptisma ailo le baptize ke bolja hi mi som niligit hi nahi aba nahin track bible lekha ho ki hom do theijan hi sunga hin kumsang ni le som ni sungain zakhat le som ni le segi anaumen hi aba na kumtha tu kumsang ni le som ni lekhat to gun ho tin na hong ki gungin akhan na hin sponsors mi sang nile som nile khatle mission mon man kit ding hichi 2020 a COVID-19 umjong le sponsors mi jong ki mangthein mission mon jong
akimang thei ti pa yong chu kain phun do be lap hi hen lang abana ni na hin amrajan mission field station Bukajan Karbianglong Assam muna pata le fencing sim do ding akigung inahi abana Nigam Arunachal Pradesh Nigam Station muna yonghin pata le fencing sim do ding togun akineye abana Kharjol School in Thasa ding school munthum mina honnau la Kharjol yong aumin Icha school hoi tapun ia chu tha sa phading to gona kineye chule West Bengal Mission Field muna school aumin inanei kinwin ichong chu asitan to ahe repair building akigung hi kumsang nila somni sung nanna hisijin boina ana umjong le pathin nato nalam khangto jinga aki umjin pathin kathang e pakai ding le agam let na dinga thilpha tom ngai che ai lo le tam jo che tom ngai ta boldo jing theding in pathinin hobung mithing te zo se phathena buling se e pijing taw hen amen ka ki pa ren to khulal how keep secretary mission and evangelism department ECA Chichu report kan bol thei sun chin tin tu ahin missionary sponsor tu kum sang nila somnia kipat tu eho assembly iman chan gewa sponsor tha bol ho hi memento kapi nom wen kipana vet sa na in icha hin e ki thopi dingin how pule se boy kaplin se honglonin tin yung ki thopi win tin ama sa pena ahin pedo dingin zaum ta ayo assembly moderator pa aman ihung pi do diwen konomin sila ngayon ihung din piuhen lang pena dingin es moldung hobung emsongil pastorate area hobung mite ahong umam her sana chu kipisu ke hiwin es moldung hobung emsongil pastorate area hichi Evangelical Churches Association ECCI Mission and Evangelism Department Head Office EC Office Chengkon Pangchuchan Purmanipur kitin kipa thilpi adang hoi hobung ho adang kisim talo de ngailut umta es moldung hobung emsongil pastorate area pakai kumsang nile somni akipat pathin lenggam na to na dinga missionary chomdia kipalta nong panjiun pathinin pathina bu taw hen kipa pinavet sana in hiche memento he som gubleko we hinna ise annual assembly zalen mun ise church muna nisim somni legup February kumsang nile somni lekhanin kahin pv upaso jamang chairman Reverend D. Lukulal Haukip Secretary, Mission ECA. Hud apunin na biyang tao to. Abana SD Chulu Pai Hobung. Kohe SD Chulu Pai Hobung. Koy Tilui Pastorate area Hobung lam koy homam. SD Chulu Pai. Luai le koy Tilui Pastorate area Pastor Pan. Yung lapi oleh panti SD Chulu Pai aban kinadingin Tenjol Hobung Song Sang Pastorate area Tenjol Hobung Hong umam luahi le Pastor area Pastor Pa Abanahin tuilum zang hobung ako na tuila pastorate area hobung lam ka hong umam tuilum zang kipapi na bet sana hiye
Abana kai mai hobung Makholui pastorate area lam kai omam kai mai hobung hoyong ki papium tai ve amoin hobung mena missionary ahung chok mo hin Abana Leijang Phai hobung song sang pastorate area ai kipa mo ve Leijang ai kipa mo ve Leijang Phai hobung ho jong hong theiwin gam la le jong leo Aban kina hingkot hobung Lanwalui pastorate area hingkot hobung Amlua hele area pastor pachu kipa ome akin an kihet jiin Abana Khongjang hobung sung sang pastorate area akin kihet pa kinam Abana hi mimala ihung chu diu hetain mimala hin nazang langhung hidihin to akan simla ding ho hi ahung la theiding hi kabenai le zone umam omai le pathian mini hung ding do ai u zone he aman hong la de hi pu thang khumang nazang chuta le pu le jathang pu paulal e pu thangjang nunga lam nei ling atama tam he aba nading hin pu khum thang lenin na jang ho adi si se pun lop min a kg hung la le phan te amo hi mi som thumwal hobunga kuna missionary chom hi bin ki pa mong hi abana kan ko de che abana tuin ki pam le jingin pu moderator in a to pe wintin ECA executive chairman pa de mangena ban hung job pi kinale ama kan ko we abana hi ainu jang pi mangoi le insung mi te hin abana pi we nei le insung mi te hin nunga lai chin le insung mi te nu pa manglun len sung mi te pa lim pa len sung mi te hin ainu janga ding lam kai puin hinge upa puin hong la piu he o abana ding hin hele chapang thanggolin es gamnum jang akuna abana ainu janga chu kichain pu thangpang mate le in sung mi te tuilum jang pu thangpang mate le in sung mi te amlwa hele umuwam amlo le area pastor pa abana chapang thanggolin es gamnum jang to pu seimang khongsa and family es gamnum jang
es gamnum janga kuna luwa hile area pastor pa abanahin pastor sei khojang changpi kot pastor sei khojang ama yong hi missionary sponsor la ise pastor la veton ta khat hi abanahi lajang phai hong hiding hin sapang di hau golun hau kiblen sungmi te umam lo le abanahin ko do kining katin pi lai khuchin len sungmi te evangelist thanggo mang len sungmi te pu thangneu le en sungmi te layang phaya ding si hi evangelist thanggo mang ama hung la pi le phan te kutele layang phaya ding si chu in ama hin pun la min la le hung na ba yeng dan he recording secretary jong hin ama jong hin mission sponsor apang hi tuin jamta pu executive chairman to P17 mission department vice chairman pa ama he achaina dingin kan ko nu me I bungjang ho si chu thakhanin pe yeng oten na I bungjang ho si hi area pastor pa ma manung laki jeng le phan tin na area pastor pa hibung janga dingin reverend thangjaka ba hongin jong le area pastor pa la chung phadidan he man in a pp wintin ama mission department committee member kha hi chu ngam sung ta kan ko he abana pu pauzalal len sungmite bethel umam pu pauzalal ke pame abana dingin pi chinwa len sungmite Emmanuel B Aizalon chinwa len sungmite pu thangin len sungmite ai lule Emmanuel adi si hi pu thanglin pau mai le man hung la pi yeng diu ba mi lia hin na aphalinge ama yong hi missionary sponsor kana pangin pu thanglin pau to thanglin sungmite area mission secretary jong ai kin ne phalinge na aban kina pastor ajong reverend sejalam len sumite em sungil ama jong i mission sponsor kana e pan piuhin weton ta khat hin chi memento hong kela dingin kan het sa e abana hi es haijang hongin tin es haijang a si hi area pastor pa mama in hong lakit le phadi bahana area pastor pa ama ho hong umam ai le ne kho le in sungmite hong umam ai lo le aban banakan ko de ong mum nong diu pu khai min thang le in sungmite abana golang le khotin thang le in sungmite ne min mang le in sungmi te kan ko chun hong do yeng deu he aphai in sungmi te ahong theule het sa nong chu ki pe tho hin
kino thim ji achu them khat hong ki bol gu hi achu abana evangelist thong khohen hau kip ke salbung ain sumi te la theidi dem thong khohen area pastor pan hong la de tamam lo le area pastor pan na pi dingin ke salbung evangelist thong khohen na dingin abana pastor thang min len hau kip len sung mi te hi kon la theidem hat ne umai le hat ne wen hong la pi theidam ain sung mi te hong la bu ki pabet sana pastor thang min len hau kip len sung mi te abana kot so hoya pu pau jagin le en sung mi te kot so hoi pu tin sei vai phel en sung mi te kot so hoi kasim simi na wal nong do de he pi khol nem len sung mi te kot so hoi lo ham lo le ria pastor pa ma man hong la pi kit lo le amai ni na thut pi wintin abana pu thong mang len sumi te kingkin pu thong mang len sumi te ahung muwam ai lo le kingkin ako na hung le ho bung lam ka ho yong ma le nong la thiu ham nge chairman Paumen abana pu manglal hau kip len sungmite song kong phai talai area pastor pan hung la pi jing diu hamna talai lang ho hung diun ta sanom pun pu manglal hau kip len sungmite song kong phai area pastor pamam pastor si lun lo hai le area lang ho na tala area lam area lam kai dong ho ahung la thei lo hai le committee ho namo pu nai tan te abana mulnum mis nunga lam hoi ki mulnum chuta le chapang sei golin hau ki mulnum ahung la pi thei ding dem lo ai le uma nge ki pam le jinge abana sei golin hi ong la pi thei ding na muam lo ai le mulu ma konin vice chairman pa maman anapetale ti pa chu in tin Joseph len min lun hau ki ama he hung dingin kata san pun in sungmite committee in anakipetante ti chu hian lang chu report kabol naw le kipa thilpi kop do theisun hitante ka kipa Amasan hobung mi thing te hazo si na bon chavin Jesu minin chebai kan pe vin he Ministry Department Evangelical Churches Association kumhlun report hin pe pai jing ingatin to the moderator
the 69th Annual Assembly 2020-2021, Evangelical Churches Association. Subject 2020 Kumthun Report. He file of a June page 13 Aumen Avenom Hon. If it heading way he. Amasan 69 Annual Assembly 2020-2021 Assembly Moderator, Chairman, Secretary, Julet, Vice Member Hozo, Si, Kazana, Kangai Luna, Sibai Kahin Bole. But he lung sin Zalin, Damnaman Tamta, IPO to Kilhana, Kumsang Nila Somni, Sunga, Pakai Langama, Ito Now, Ministry Department, ECA Tusima, Kumthun Report, Masapen, Petiza, Papa Musa, Hatung Nung Patin, Tangvan Sang, Pen Kapinahi. Ise gam sunga ho bumi ho alin aneu thagaulam khanto machal na iza kaya mo podya kisim department ahi namabana eji department no yahin Evangelical Prayer Fellowship EPF member som lakhat chule Center Music Department committee member som lakhat ki gom khom hi zin aban banin achom lam te na noya banga hen report ka hin pe na hi khanna Ministry Department na to dan thang pi gamsung nan na hisi COVID-19 lockdown zin ha sanatam pium han lang hi jong la ahi thei kham khamin to thei dan danin na na ki tongin ahi hi che ho chu number 1 department committee members som la khara hin meeting hi thumve akine thejin mun chom choma lockdown la hi ja chu ho anai lama ho bung ho kinaya ho in dunga po ki meeting lazy hetai ani na television TV local channel ni khukinit ho Pentecost Day Children's Day tiang le Good Friday ya pathian thu sei phong na na kinai theji thum na gospel message sermon chom chom TV local channel mangchan pathian thu sei phong na kineji eji lockdown la ya town area ho in jo si gi khain Hawin da ki watapun, koi ma hawin kai thay ta lau phana chun imun chiova, ni khukinin ho pathian thui na ngai the na diu ngai tu na in Ministry Department in recording ki bolin local channel DC network nga agilhan ni khukinin ho hian lang still gospel message za chom ho lam kai ho ki sei in hiti chuna ki thana hi alina a ise gam sung adia thingthang gam kai ho a Crusade Camp Revival Program Department Head Pina Kimangju Mun Som Langa Vel Aphan Pathian Thangwa Nei PV Ngan a Singat Pastorate Area Youth Camp jointly sponsor Tisu 50-50 area nei te to sponsor ki bol theye gumna ki pa na mai cham invitation ki mun dungjujin department halangin mun li langa akal song theye thilpha ki bol theye sagina ise pastor refresher course nisim som nila thuma par som nilanga October kumsang nila som ni sungin Jacob prayer ma muna nain sung ki sim tuptan ti isai bong som thum lagi chang khat kum thupi mangchan main speaker Reverend LB Angam executive director former executive director in Jule resource person me thum topic choma kon in seminar ila pi ovin ahi ise pastor somli ho to nom ta le thanom ten lol hing te na ke mang thei na hi chu ministry department na to dan thang pi hin ani na Evangelical Prayer Fellowship khachu gatin executive secretary le executive chairman jong pon tho ten jan khowa kai na pang thoni ga record chuma hi ise pum pi ho ma athum na guitan lo taw na nakin manjing bangin October tarikh na pana som la thum kumsang ni la som ni sungin tang lo helin igam sungwa ho bumi pi atam thei janin ise agam sung taw na othongin guitan lovin anaki mang thejin hi kumdanga chun area khat hi 24 hours changa hin tu chung chu lockdown om zia chu chom dewa 12 hours chu area khat ina chanwa hele ni som le ni thum sunga chu area som ni langa ki chai the hi ain la tu kum tha to gon hi committee hon aluya banga chu 24 hours area khan in man ki ding ti to gon hi alina
Center EPF committee member som la khanin kilung to ten panakila khomen pastorate area EPF thum akivil theye hi che ho chu leimata pastorate area EPF hingli pastorate area EPF athum na leimata powerhouse pastorate area EPF ahi ngana nisim som nilako apana som thum la khat January kumsang ni lo som ni la khat sungin EPF consultation come delegate conference as gam nom jang ise church holmon pastorate area muna lol hing te na ki mang thei area som ni la khat palai vai hom na le report pe thei omine hi chutiang lagum na EPF taw na item bu 7 impression copy sang thum akitat do thein hi chi hi area a amo po EPF lamkai hon office amujing the hi tai sagina thasi in area tamzon EPF taw khom na amang jing thei jing in hi git na center EPF in area tina bitu agi semin apezo ma sapen area thum chan chu ki pa na mel chi theina thilpha ke bol pe e chule bitu wala pi ho jong chu pa cha na thu agi se ye iti hin ape ma sapen area thum ho chu ning thi pastorate area khat na hin tuitha pastorate area hin tiang la monom pastorate area EPF ho hi ve tiang la bitu wala pe chu ning thi pastorate area EPF te hin tiang la athum na center music department as ni na EPF thu chu hi che ki pa thil pi ho hi consultation chunga chun anaki hom do tan a hi tiang la thum na hin center music committee na to dan thang pi member hi som la khat nin kilung to ten panan kila khomin kum sang ni la som ni kum sungin meeting thum ve akito khom theye chule anu ya hin kum sang ni la som ni sunga na to dan thang pi ka hin ta langi khanna ECA center choir member angai cha dung zu yin nunga ni le gol thang thum atha akila ben tun som ni langa athing ta ve tiang la ni na ECA center choir in lockdown phalajin pathen wa chai nan la sa hoin na ki khop na aum thei ta lo je in official gospel music album ti lani recording a ki bolin YouTube channel a ki thana hi amu khalo ve khalo hon YouTube channel lul law chun ise center choir a kho uma hi tu teng le thum na Holmun Pastorate area music committee to gun area music training center committee in kilvil thaye amun chole tibul len is a church Holmun Pastorate area he alina hicha hin no na hin zawpon is a center choir leader gol thang mang cha he center committee head pin in training music training tichu keyboard training ki sol thaye alina is a center choir in is a program min chun na chana panakila thei jingi hi chu chu khatna nidan som lani tauna di phailen is a church nina is a pastor refresher course program za corporate mount thumna is a music competitive come delegate conference za corporate mount lina mission department delegate conference di phailen is a church ngana Christian education department annual delegate conference come adult teachers seminar M Songil is a church gumna EPF consultation come delegates conference as gamnom jang is a church le holmun len hobung la lun panakila thayen asagina 69th annual assembly 2020-21 zalen mon is a church tu chung hei tai hi chenga hin center choir ho pan la na ai hi ngana center music department committee in is a pumpi homa music competitive le consultation kam delegate jago prayer mauna pathin zarin lol hing te na ki mang theina hi music competitive examination chu nisim nga apana gate November kum sang ni la som ni sunga chun anaki bolin elementary class mi som ni le sagi ai la hin mi som ni la khat mi som le khat alol hengin intermediate class mi som ni la hin mi gub alol hingin hi chahol chun
in a chin al home piu ngai na in topper akilang do in marks ko tam pen asang pen chu topper akilang do in ma chu nungal hing zahat ke salbung kholmun pastor area ama hin mark som segila thum amun lol hin na sang pen amu ja chu topper award ichi nangai dol wa holo gitar tuni la ha ke san dai tai achai na din ma bana to gon tam pium ho pathin pan pi na wanga to mul so hi theina dingin pathin hi ngai taw na wa gel do jing hi ti ka ki pa e pakai leng ma na to khom piu pastor kam khulun secretary ministry department ECA a hin tuni la hin report kat pi na ma bana azoi ga sim do music competitive exam a lot hing ho hi certificate pi do na kani no movin hi cha in ki thu pi ding hin coordinator pa le music department chairman pan yong ki thu pi han lang elementary class certificate hi music department chairman pan in hop do pi vintin intermediate certificate hi executive chairman pan in hop do pi vintin dei chom te in topper award hi assembly moderator ECA in hop do pi divin tipna ga nei masana hi amin icha certificate lading ho hi information ne ki pesu ke ya hin ahung jong amin tin ahung lo jong om khan tin ahung hung alading a ki gong ho chu fel che chena na hung dio khang thang ni hi vin fel lang him I fel dio ka ging chan chu tiang le itam khana a khule aveng area ai lo lama hung lo ma here area pastor ho kuna pe ding hung hin tin amin chu hin sim thang ka tin khatwe elementary a Mr. Thango Lun kip gen koite lui pastorate area Mr. Henry Thangin bai te Olgal Mul lan lui pastorate area Mr. Ne Min Lal hau kip El Khiangzang leimata pastorate area Miss Martha Ting Chong Hoi Khong Sai Lazang Phai Kholmun pastorate area Mr. Lun Min Thang hau kip Molnom pastorate area Mr. Daniel Hun Lin Thang Thung Dim Molnom pastorate area Mr. Paulin Sim hau kip Hinglip pastorate area Mr. Mang Min Lun hau kip Gamphazang Koiterui pastorate area Mr. Thangza Pau hau kip Hanjang Tuila pastorate area Mr. S. Lalza hau kip Kesalbung Kholmun pastorate area Mr. Lal Min Lin Khong Sai Thing Kang Phai Lanvalui pastorate area ji certificate chu khat ga sin do ten certificate hi bona chi dan ki bang hin khat hin sim do ta ding kati abona ngan si the dingin Evangelical Churches Association ECCI Department of Music number 68 Churchampur Manipur registration number 28 of 1985 elementary certificate this is to certify Golun Kipgen Koite ECA Church Koite Lui pastorate area has duly passed the prescribed examination of the initial fire examination in the 3rd division on the 7th November 2020 Saturday at Jacob Prayer Mount, Olgelmul, conducted by Department of Music ECA. The examination includes tests in musical memory, rhymes, musical dictation, singing at sight from the initial fire notation and practical music ministry in the church. Let everything that had breath praise the Lord. Psalm 150 verse 6. That is the 26th February 2021. Elder Thong Sat Hau Kip, Chairman, Department of Music is here. Pastor Si Zalun Sing Sun, Examiner, Department of Music is here. Reverend Kam Hulun Sing Sun, Secretary, Department of Music is here. It's Changin Shoya Bole. It's he Amak Sit Hin. Amak Sinahin, practical examination, Amen, si detail in say that out in written or theory or other again. He Thango Lun Gen, Ama Ele, Chunkila Dingin. Go away. To elementary class, Miss Som Lakat Chai Ho have born about hard na Chayo he. Abana Dingin, Mr. Henry Thangin Lalbaite,
Olgel Mul Abana Mr. Nemin Lal Hau Kip El Khieng Zang Abana Miss Martha Ting Chong Hoi Hong Sai Abana Mr. Lumin Thang Hau Kip Molnom Pastoral Area Abana Mr. Daniel Thun Len Thang Thung Dim Molnom Pastoral Area Daniel na Lumin Thang At La Khom Dam Lumin Thang At To Comment Ama Hen Lumin Thang At To La Khom De Mr. Pauline Sim Hau Kip Hieng Lip Ama Ahong Lo Le Hieng Lip Ma Area Pastor Pa Abana Dingin Mr. Mang Min Lun Hau Kip Gam Phazang Koi Te Lui Pastor Area Abana Mr. Thang Zapao Hau Kip Hlan Zang Tuila Pastor Area Abana S. Lalzahau Hau Kip Kes Albung Lalzahau Hi Ong Lo Le Area Pastor Pa Abana Achai Na Dingin Elementary Achai Na Dingin Mr. Lal Min Lin Hong Sai Tingkang Pai Lan Valui Pastoral Area Hongam Ala Thei Di Khatumam Tingkang Pai Area Pastor Henry Nati Henry Thangin Lal Olgel Mulchun Azoting Le Shenpa Le Quer Coordinator Pa To Say to the Khat Omin Nakimu Pidingin Henry Thangin Lal Le Thun Khomang Misau Suting La Arbat Kam Thengin Ang Ho Chan Coordinator Pa Azoting Kimu Pino Me Ati Nanakimu Pidi Tun Intermediate class in certificate A hop dot P. Dingovin Executive Chairman Lung Seten hop dot P. Lau Kipa Mintin Intermediate Ho in Simingatin Alelanga Kain Sim Kidehe Mr. Albert Kamthin Gin Misau Emtha Avom Lamvalui Pastoral Area Mi Gu Behavi Mr. Saimin Lal Area Lina Thumna Thun Khomang Misau Emtha Avom Lanvalui Pastoral Area Alina Mr. Kamin Lal Kukimun Lemata Powerhouse Area Ting Le Angana Mr. Ne'mang Haukip El Pai Khulum Lemata Pastoral Area Ting La Khat Anga Agum Na Miss Ling Zahat Kesalbung Holmun Pastoral Area Hichi Hin Tun Amasa Penin Albert Kamthin Gin Misau Emtha Avom Hongam Tun Khomang Nala Kop Ditam Hello na Azop Abana Saimin Lal Hau Kip Chang Pi Kot Abana Mr. Thun Khomang Misau Emtha Avom Bana Dingin Mr. Kamin Lal Kukimun LP House Pastoral Area Kamin Lal Alapi Thedeumam Kukimun Padem Se Omen Abana Ne'mang Haukip El Pai Khulum Lemata Pastoral Area Ama Hong Lo La Alapi Thedeumam Ne'mang Haukip El Pai Khulum Upapun Hong La Pintin
chân suy ta Bana nunga misling zahat ke shalbung Holman Pastoral Areas certificate hung kilala department. Ahung jing layan zamta assembly moderator langhin yung din do peo vintin chairman pan yung say no manazin pa chom chat ga ping tua hi to parwat pi diwahin solfa hi moderator ki panahin akinai pi pen chu moderator he hiya chu moderator an pi do de moderator to kinai pen pan pi do de singzahat mi singzahat ke salbung guitar hết trăng nghe là thì movin này lâu cho nó phải hiện này. Isia history a kum izat ham masanga pana music ngayong topper hi tu chana he nunga hon ala jing na lai vina ki hen ki pa om the jengin khang tha gol thang ho dinga challenging a hi ka ki pa sei kherung la pathen min ki ngai dam te report thut na memento certificate hopi do na mission and evangelism department ministry akunin kitup tan ina chai tawin kitup ta hin bol jal mani chong pakai min ki pa thu se tun abana hin secretary finance committee ama in phat hin lantin aman phat a hin la zo zo le tun la pathian thupi pathian thu yin ina sei pi deu thupi sei ding reverend thang kholet phat pi deu hin Finance Chairman pu long sitin langain hung han lang zan tha in report anaki bol na a su khil bol hai ni ana omin city church in falto tui phai tui langkol area te chunga jesu minin ngaidam ki thumin aji chu mem hi na in su khil bol khil hi anaki he hel lang hi le ki su khil loading hi in bol khil na chunga pathin mina ikingai dam diu ti pa chuiga seido ma sawin aji tu zan la report ka bol na achun regular ape ti hon na achun mi so khosom ni la ni a hi in tui phai tui langkol area to city church infal area te ni jong he regular phat ta pe a hi honin tu ni in hejite ni chu su khil a khe do chun ki sem pha in to he memento kan pe do han ding a hi in adang zo theina lai hi in ki phalam lo hela area hi in hobung ho hi jong le aw ma hele iki het to jing na lai thi diwa hi e ti pa to chun ka sei do nom hi in tin finance chairman pa to ke nin pe do honing kating tui phai hobunga patnin upalal min thang dinga hi in lungset te in hilanga hin chime men to hi la piu le ki pa min te upalal min thang theyam tu ne la ahung lawa hile area pastor ngam khomangin ihula piu le ke pament abanin city church infal hobung secretary pa chu aumin ama hung hanlang area pastor ho chu hobung mium lo phat le ke kauji hin ke pau me ki pamin kan phon do no mo le ka sei do no mo chu chan chu tan te ka ki pau ve ki pa me ise center ko hon labung he thupi jo phat len la pi win phat he hungai sang thim a hi ta jin tun la thupi sei ding reverend thang kholet ma phat na piute Amasan
ikiloi khom now Evangelical Churches Association kumsom gubleku chan ikiwai hom now ma epuiwa sule kema ta nge jong hisi ikiloi khom now sunga kumsom li alachana kato pi pa ito sa thi pa ipa upathin min theng lo pi sang ta in thang wa numasa hen lang na bon chawin pakai Jesu kitamin ka ngai na salam ka hin bu masawi na he nila pha ai pi pa upathin min theng lo pi thang wa num hen lang tu nila pha hin ama sapen ta in ki pa thu ka se nomin chu ting le ani na a pathin thua ithu piu to kil hona pha chom cha kitil kho na in nei di hin chule a chai na in vai la na last ipiti di ha ai hen se di ba vai la na thu chang khat chang ni ka se nomin hi chu thu ma sa kain phun do hian lang ki pam ka san amasan tu ni la phanin to kompi executive committee anila achin ni chan ge na a thu se dinga ego naw chunga committee ho chunga ki pa thu ka sein chule ke ma ta zong ta sa dammo in thakat tabang su kana buin Christmas thu se na pa chu som ni le gup chan kamano hen kamang thei ha ma min kum tha thu se ding kan hi jong chu kamang thei da pun ain la pathin koma taw na kinei jingin ka taw na chun tu chung kana chu a hoi si thim le jingin phat danga kana to jong akilo pun yen lang jong le pathin koma ka taw na chun kum som li thing de chat a hla le ni bo wa na to pension ding kon le ka hi a pathin nalasana ka to na a pension lalawa nei su mol pho ding tam ti chan gen pathin koma taw na kani pathin lung se na in February tarik ni chun ka ka ke sai na le cha kun chun kalo ne chu kain hein hi cha kun chun all in ka hung I khanin hung kile do in tun ha phat te ho jong phari cha a mang thein komin mission delegate ne ong chun ka ha zo be se nai pun music chairman pan thu se ding ka gul tu na wa chun nang jong na za ve ti ho chu sin ki pam chu ka sama ma jingin ai la kile do theina ding in lo te ho kanen I cho zo si chu pathinin phat the I bun I taw naw zalin program te ho subulit thei dinga tun ha pha na hobu mi theng te ho le pathin ka a palai ding theya kom hi ka gel le ka ki pa ma jingin mi a bang har khat chun pen a pension ding hi ipiti di de ha hla la lumai lawai le ipipem danin ke chok anga ka ngalal tho jing to hi tarik som ni le gate jing vai hoin kai jo apana chu freedom kai dan ta che anop ti dan cho khai pastor thangja ka min a pension ding tu a ha sei tenin ke sanga kum nia nu kha den lam mai khai ka di cho na ta je ke tarik som ni le gate vai ki khop jol chu anop ti dan chu ner khawa ole report deudanin kum som li sung ipiha kangin youth organizer pangding in appoint in a bolvin b sai chang assembly achun ale delhi akam sung chun appoint in bol kang do chun youth organizer kum nga ka tongin kum nga kahin to zo chun pastor kanite ein len don ein len wa chu ka kai pai jing a hin
ke ho pha chu hi chi chung chu asai na pe na hitan ipiti da training zong ngai lo dan thing zong ngai lo wa kum nga service hi a evangelist exam ativin na chalai chon hi chi chu abola hele pastor candidate the a hitan ai le hi chi chu nga chu tua la hi dan thing a jin heading bible graduate heading ti chu 90 bai hom na pai tul chunga chu umahin kapo na ta khat chu ulalpu ren thang zeleng upa chu member chu to zawali hi wang wa chu som gup bu ka hi na som gup la chu vote chu tu bai tha na hi ale som liam mu ding hen som thum la ku mu chu reverend le pastor upa ho phe khanin ka sei thei pu tin assembly an nu bin phaile na chu ka sei chu pastor chu thauki pa wa hin reverend chu english pa wa hi ka dis hello aje ja na san sei thei lo ti ma chila ha sei mo de san chu tu chu nga pen so di pi ding upa hem la le mi ho dong hi amini ga pha ji la nu me ti thu ai mu da man wa ngai poi som cha in hi chi drop ka bol do hi report dan devin hin simla su zar zaring katin adam ho cha phat dung ju ya sei thei ama hele pathen thulam analu ni tivin iki khom chu ma tho mi ti le pung sagi ahunging gotan kum somli 40 years sunga pathin na to na ho amasan pathin ma pui na zala kum somli sung pathin na ka to na achom lama report bol thia dam na apia pa pathin khathang vai na hi tunia ahung khom ho bu mi thing e ngai ho bu ahung khom ho bu mi thing te ho zo se na bon chawin ka ngai lut naw ka ngai na bon chawin lim na ka hin ne juwin ka ngai lut naw chi bai ka hin bu su ke we na hi 4th February 1977 in Denudim compound sung PCC pura ECA chop na rupees som sagilenga permanent Bible kana zilin 3rd November 1979 in Licensate of Theology LTS A plus second position in kana sajin ahi 17 March 1986 in Bible Bhavan New Delhi Sirjin Manga Foundation course simin kanachi kinin ahi sangka ko somgit le sagi somgit le git kumin final year simin Bible College neruma nga semester ni thagit zetsung kasim kinin ahi date 16 February 1981 in Mission School teacher in Titenzol UP School kahin tong panin chuapat kapenson chana pathin na kahin to na amel chi the ho aban banin ana simuite evangelist teacher 1981 to 1983 Titenzol UP School evangelist teacher mama 1984 to 85 Sungkung UP School youth organizer 1986 to 89 Singat Town pro pastor 1990 Elphai Mul aki apos namun itidem kaum namun suahin pastor ordination 1991 10 March General Conference Kolmun ECA by late Reverend Dr. Dojopao Haukip pastor in charge 1991-92 Paitul Jeroboam area 1993-94 Sangai Kot Guntuining area 1995-98 Gelzang Singat area 99-2000 Koitelu area 2003 to 2006 Kamkeilon Kailanu area 2007 to 2010 Elkhingzang Leimat area 11 to 12 Ukaget Ningthi area 13 to 15 Gelzang Singat area 16 to 19 Charge Pastor Songjakupi headquarter area 20 to 21 Hospital Ministry Songjakupi
headquarter area he chu area kana mo pu na ho chu a hin hobung area le ECA level la ka mo pu na ho chowkidar L5 mol ECHR 72 to 74 secretary EYD L5 mol ECHR 74 to 76 group leader ECA Silver Jubilee Choir 76 to 77 chairman Lanmului area choir 80 to 84 secretary at WC Tuila area 81 to 83 secretary at Tuila area choir 81 to 83 secretary Songkong ECSR 84 to 85 secretary finance Tuipi district 84 to 86 secretary at WC Singat area 86 to 90 member Youth Standing Committee 86 to 90 chairman Music Committee ECA 91 to 94 member Mission Department ECA 99 to 2000 His to Hobung area hall ECA level la me mo puna Pastor Ministry le doibom paizat ni ahin pathin oi tha la lut zat sagi ahin mogop zat zani somgit le ni ahin maulha zat som ngalini baptai chan sa zat jathum som thum le sagi naulhan zat som ko le sagi howin thien su zat li in kon hon zat som ngalenga sung thien su zat som le sagi thivui zat som ni le sagi kem seminar bol do zat chu som ngale ku pathin thu zala khul jin ho New Delhi nive Kolkata khatve Guwahati thumve Shillong khat nive Nagaland khatve Himalayan Myanmar khatve Tamil Myanmar khatve T Thailand Myanmar khatve hi chu som kim ta ti ding hama alang pia neu cha report ti tabanga kum som li sung na to na aniki nei sunga iga he the di ti ding ham a bi a din mun ho chu iga se hwan pathinin avelin phathe ebo han lang phat khana ide jo se jing ding ki ti pa chu phat ni dai lo jin a som kim ta a report dan lewa iga se chu kum som li sung pathinin ei pui naw zala training te ho ni kinia area mo pun te ho chu le khang lai lang hen lang ai lo le ise level mo pun them them ni kinia ho le pathin tlachakin akito na to do ho lang pi le pathin min chuin tin pathin thua analu hitivin zan la thu sei pa chun puk minute som li a sei hi nangin iza na sei ding ham ei tivin in kori ai ha bol le jing in pastor chapa ho loi ka sei pi ding te ni reverend lun hun ele reverend pauja hun reverend doctor tj hau ki be jong chola kalung dam do atu ni lang chu kawai ge na chu pastor le khulen le pastor ti hau puin connect tai su bol to bol tho honai le hoi tadi sanen ta su hi to hi thon la ke sang ala thim jon lo na e na ki to chettinga e ma figure to ki to aki bol pa chu amania ki tele chul chu ke ya nga su bol to bol thon le sagi ve ka khiu chu hezia chu moderator pa ke sang ana masakai moderator pa nei noi sin lo da ga se koi tam chun video na sana labin patia na na su lo wai le kimel se khadinga hin executive secretary pa chunga ka ki pa na ta khat chu welcome koi ma chadlim ho jong khat be cha jong ta do kha lo ning kuma chu program speaker ho ding ta tu chung khat be hi jingkal walking ka hung hilanga ko ka hut che in tui thapang lang khat tui gal langa ko hitai ka hung koi ta ko na ka hung ai le hiwa ilanga lim ho ka mu chu ipiha pathin phathebu akisan nei ti ding ham ai lo le pathinin ma puin ho zala chu atu chunga akhel khela chu akei thu sei ding penta gate phunga zina be lim hung kita ado akita ado la ja hoi pena ka pan pa chu ka ki pa
alim mo mong ku beleu tun ani na pa ku smart sebana tu asang kol ku ibe na le adang a ho ko avom to apol te na ma ku ngui hi wa kang seka ki pa ma jengin ya chu executive secretary pa chu nga hi ki pa thu ka ga se hin athil pe chu tarik gup le ka pi de pension ta ding da na ki hitan hija chu pastor hon kalchu kut na bole a tivin ka bole hi pun pastor khat pension ding chu a pastor chun a he na hele a chi lawal a ma moi ka bolin pastor ho wang chu yam ta program ma min chung lo ho wang chu compulsory ka pi de adang ma cha khat cha ka pi lu ni don ki hop ha tun la hi atarik to aphat ka seding athu yang ma cha ka sim lo de na na hong pha no le heta wi na te tarik gup pung som le pung khat le na ECHR song the copy compa charge compound na ku pastor kum som li chan thin na pension thea ka ki pa na mai sam sim ding ka gungin na ya chu adi de asu to kompi pastor ro si kat ka pe de ahung te dinga ipam ai na ka tip ho ama ka tip ho choi le a pension ho chu atong jing lai ho wang chu tua ka tip pa hi first and the last na som le khat apa na pung thum chan program ki gungin na hicha chu ngai lu an ko jang ium khom de hi ti pa chu tip na ka ga ne hin a chai langa sei dam ka ti ai le ki sei do wang la chu a chai na langa ga sei sang chun na lung yong oi de ham ti na chu na ho lung ho na kan se hin ole pathian thu mun khat toai thu pi na sim do oi ti win pathian ei pi kham khamun anaki til khole han ka san tu ni thla pha nai sim do ding u che le bung ni chang sa gi na a chang sa gi na le chu kan sim do ding hi bung ni chang sa gi ni lo ha cái chun na het sao hom ti da na chu pension pi thi mo wang ta ho ai sam nam da la bung la chang bo cha ka sim do di ka sin kolosia bung ni chang sa gi na ama chun jung khowin chule ki sa don chule na ki don na ki hilu bang chun hi cha chun thangwa na dimin umun pathinin atu theng sim do naw I chan chi wa ding na thain wa ngai bu phan lang hi chi bible chang hi ka sim ji te nga hele ka ngai tu na khana ji chi pi ham ti le mi hi na wa jong hin na ki phu dat na ding alo le jung kho na ding ki sa do na ding e ma mi mal hin khu din mun ita sa itiba ho jong hin even na hele aki muthein ai la tun ha pa na hi che bible chang hi sor cha pol hin christian khat hi naw to ki thona hi ade dia wan no le si na hi ibe na hi le thing phung thing ga ti ho hi pakai je sun jong anamang zap in chu ti hi a chu thing phung khat chu azung na azung hi alai hul khat omin abana chun iba na aba azam iti ding ham azet ave ya azung a khol kit omin hija chu thing phung thu to hin te ka a hi christian khu hi panila ding danu ti tai te ve hi solcha polin coliseum mi te ko ma hin anasein hija chu amma chun jung khovin ti chu a bible chang chen hi jong le hi chi chu e hon agoma ti tautin abai lama
คริสตาจุงโควินดีป่ะฮีทุกคนสร้างนี่แหละสมนี่แหละขนาดนี้ไงทุบยาไอจีปีเป้าสู่อาหินตุนหาหินเฮจิไบเบิลสร้างอากูนหินจอมจ้าจ่าอิน point ทุมอันเวลเพันกันนูมินอิติมาบังซุนคริสตาอาจุงโคดิงทิ้งพุ่งขัดซุนอามาอาจุงโคนัดิงจูอาฮูลอาทิ้งพุ่งปีเป็นตัวกิมอาจุมเอามาบังอาจูตัวนี้ฮะพานาเอฮอนซงคริสตาอาจุงนดีวะหินทิลทุมจอมจ้าไซน์อันนั้นเซเลวันกษันฮิจินดิงอาจุนอามาสเปปะทินทัวจุงโคดิงที่อาขัดนาอันนั้นเซเลวันกษันพูดที่เขาคิดมินไบเบิลซิมดิ้งเซมาจิงินอัทุเซนโซเสียไบเบิลซิมดิ้งเขาอาจาวสาลวายเลยพาสงำจันหุนเลยพาสเอมาลุนจุนทิลนี้อันนี้เลยพาสงำจันหุนจุนเฮ้ยไรติดแต่ว่าลุยใครติวตาลุยใครอัทุเซนาคุณลุยใครมินาพาโลเลยอาศัยเทปุยทีเป็นพาสงำจันหุนนะสุดท้ายเลยพาสเอมาลุนจุนสิตากอมาคุยพิตาฮิลังกายakuฮะสมุคุงนะสมุคุงอาจาวสาลวายแหละสมุคุงทั่วเสดอลวายแหละสายเทปุยตีเป็นฮิดงจูฮิทิมตาบาเห็นตุนหาพานเห็นคริสตาอิจุงโคนดิ่งว่าอัคตนาอิเสนุมุจุปทินซาเตโหฮีไบเบิลินปะทินน่ะให้คุมปะทินเล่เขาว่าทุกสุนเซงซีจูกิฮิลนะกิพอนะกิปุยจังนะสอนพัดกิสินสานดิ่งอาพัตไอติจูสอนจาโปลินติโมธีก็มาอะไรขัดถอนนาจุนเสียจูอีแบบนั้นเลยปะทินน่ะให้คุมปะทินเล่เขาว่าทุกสุนเซงซีจูกิฮิลนะกิพอนะกิปุยจังนะสอนพัดกิสินสานดิ่งอาพัตไอติอะไรสามลังจีเวกินอะไรจ้าสมเลโกสมนั่นจีเวน่าอะไรสมจาเลลีจีเวน่าอะไรนัทุยกับเก่งดิ่งท้าวไม่นับปังินกัลลัมเปียเขาไว้นับปังอติโจปะทินทูอิสิมโนนาปะทินพัทเทบุเวนกาเกลเลวสุปะทินทูฮีเก่งดิ่งอาท้าวไม่นับปังลัมเปียดิ่งอาขวาปังฮีที่ป่าฮีตาสันจ่าเตหออิสุมิลโลฮิลดิวนุบุมอักษานจะเตียงเลยปะทินทุฮีปะทินอาให้คุมอาให้จะจูไบเบิลทีมหอจุนมีจมสมลีอินกุมซาเลสังเลจังอาเวลสุงาฮีอันสุนฮีอดีบิฮิอาจูปะทินทุฮีเก่งดิ่งอาท้าวไม่ฮิจาอิลัมเปียดิ่งขวาปังฮิอาเลยอิติปะทินทุจูมาอินเอดาวะเฮติดิ่งอาจูอิฮอลดาวะไอโลลิอิชิมดาดิหอมตีป้าจ่อยไบเบิลซิมดิ่งนันทุจูเฮซูเกวินสิลังจูหาเสปุงกติมเฮจุนสามาณทุยกับเก่งดิ่งท้าวไม่นับปังกับลัมเปียขวานับปังอติไอเลยปะทินทุจูเฮดปอยโมยนะตีป้าจูอัฐนักเกลโดยตีวินเฮจูปะทินน่ะให้คุมปะทินเล่เขาบอกตุกิสุนเซงเซฮีกิฮิลนากิพอนากิปุยจังนาโซนพัดกิสินสานดิ่งอาพัตตาฮีตีป้าจูตุนีลาพานาฮีอีเกลโดท้าวว่าปะทินทัวฮีอิจุงโคดีว่าไงนี่อีพิดิ่งอาตาสันเลมไอ้ละเลยทุหิลเลมตั้มตาหัวละไอ้ลูจีฮัมอีตาเลยปะทินทุฮีกินกังไงตูน่าก็เกลจีขัดจูตุลายไบเบิลซิมอเวลตาบาซิมหอจงฮีคุติเบสไอฮีอัพฮัลโหลลังฮิโลวินอาซิมาซิมจิงอเวลสูตัมปาจุฮิโลวินอาทูจูเอียเนียเฮจิจุนเอียโกนากาไอ้นี่สูดอเทเรงาจูอิจุงขอนาอาจุงขอนาปะทินทูจูเนียงไง
เวลาตั้มซิมเจียงกิติป้าจูฮิจอลวินอิซิมนาจูอีปีกิเซียกุยโกมาอาเซียอีทูอาเซียมติป้าจูเฮน่าจูอินเนติง่ายเลยฮิจากูน่าจูจุงขอดัดน่ากินเนดิ้งฮีติป้าจูตุนหาพานาอักน่าเซโนมัยฮอนจงฮิจีปะทินทัวจุงขอเด้งตุลาหินอับไบเบิลปะทินทูอาจุงขออาฮิจิลัมทัวพิฮาเฮน่าตั้มโจในสังอินอาบานน้อยเลยสิทุสโอเลทิลซุมจูมาฮีลุงลูนาบุยอลวายเลยกิสลัลอิตัมตาบินัยเลยฮิจาฮิตาสันนาวฮีติตาวเตอเลอีคริสเตียนโคฟีดัดโจตาโลให้ดูอติปาให้ลุงเกลัยในดีวินอักขันน่าเซนุมุนีอันนี้นะปะทินตาสันนาอิจุงขอดีไว้เจเนซิสบุ้งสอมเลยนี่นะสุยเวน่าให้เลยปะทินินอับราฮัมอากงนะจูอีเวอิสิมาให้เลยนักกำลิสินักพุงนักจางนั่นก็เตดาลฮันลังเกมันก็ติดปีกำจูจูนตานะที่สุdirectionนี้มาสาพิปูนก็ไงตัวจีติงเลยอีพิฮาปัทินตรงนี้ตีนที่จันบราฮัมฮิจไลมุนจุนฮิตีนเชนลังฮิตีดิงกับฮิลเซียโลนักกำลิสิตนักพุงนักจางนั่นก็เตดาลฮันลังเกมันก็ติดปีกำจูจูนตานะเตลอับเบบจงเฮดข้าจงฮิโลอาจีนดิ่งลำเปียงจะอัมมูข้าจงอาจีนข้าจงฮิโลกิปัดดอาตาสันจาลาจูเฮบรายลังจูเป็นไงเลยเฮบรายบุงสมเลยขัดจางกิจจางกูจางสมจูเสมาเลยอับราฮัมจุงจางทูจูกิเจตากิมูจูทุลุลุยลังอาปาจงจูไอเท่านั้นเห็นตุนหาพานะเห็นอับราฮัมตาสันนปาฮีอีเป็นไงเลยตาสันนามีปะลิงเสร็จหุงโซโดจูปะทินทางไว้นั่นมันลังตัวนี้ในห้องอีตาสันนปาหินอีจันเกียไอหัวจงขอดันนะนี่ฮัมติปาฮีลุงเกล่าไอนี่ว่าไงไอ้เสียจูอีหัวฮีก็ตีไอ้ปุ่นไอ้เล่ตาสันนาอีจุงขอลูอีจุงขอดัดลูดานนั่นจูไวท์โฮมเมมเบอร์ลังฮีสิบเนี่ยตัวก็สมัยอีเสียก็ปอดเดนั่นเลยปอดตังบ่คนขอตานั่นหัวนั่นไม่ข้าดิวโจนั่นปอดไงวะเลยอีเสียปอดวางพากับไอ้ปุ่นนี่นั่นตาสันว่ากันบ้านเสียดอดฮะนั่นจะโน้มบ่อีเสียก็ด่าหลาดิไงอ่ะฮิดังด่านะนั่งอินด่าแทนอีเสียจะอักโรละอัพจิซาละตาสนัยจุงโคดดัดลูจีว่าฮิติป้าจุกินก็ไงตัวนะก็เกลจีจูกินก็เกลจูอีเสียนกุมทุ่มไบเบิลจิลาเนโซละดิมิชันคอมพาวนาเดลีอาจงอิสอลกีน่าเลยเนรุมาจงอิสอลกีน่าเจ้าจูปะทินฮัสนาไอโตสากะลุงอะไรล่ะนะจีป้าจูเกยเสียงอำลันลูกไอ้จูน่าหันอ๋อละนะสุเวลนะเตอเวลเลยว่านักกิกุไลเด็ดอะก็อีกเสียงเนี่ยจูลูวินน่าอัมดันจูกติฮิตตาสนาจุงขอดันจูอาชีพนั้นลูกกัดเต็มปีนักกำจัดจุนตานั่นแต่ขนาดนักกำจัดนั่นสิ่งที่ที่ป้าจู by faith ahead จูดูนะบริวารจะมัน by faith ฮะ by faith อัตราสนัยอัตรา head จริงจูอากิปัดดอจีอะไรเลยอาดังตั้มพิจุเสียดายที่วินจันดิ้งจันโหลดิ้งโกลนั่นสันกุมสมโกจูวะกุมจักรลินโกนะปะทินพัดเตบุนะจูจุงอาสิจาโนยาเนลดิจาหงพัดดิ้งเฮตีป้าจูไอ้หมุตานเนี่ยตาสันนั้นมีพลิงเสร็จสู้จูไอ้หงตาสันนั้นมีพลิงเสร็จสู้ที่นี่ก็จูปันนี่ละองไอ้จูกันเก่งก็เกล้าจูชัดเจนต้องหัวจูอีบังบริจุงอาทูเลลาเจียไม่เต็มกับทัวมาให้เลยทูนเอาไว้หอมคู่ไปเจนทั้งคนเลยสุขปุยดีจูกี่ก็ง่ายด่านจูนั่นที่ว่าขัดจานอุปุยเป็นดีนะสาลูขนุนเนี่ยที่มาก็เสียด่านจู
ฮียจุยกี่ใบหอมโน่ว่าตรงนั้นกี่คุติอาลัสินนั่นดิ่งแหละมุยสินนั่นดิ่งไอ้ลอยเลยคุตินักขัดตีนนั่นดิ่งแค่เห็ดเบสเลยจูตัวลายใบหอมดี very 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 easy ด่าจูอันนั้นด้านนั่นจูกี่ห่อข้างลายที่ต่างกันที่ป้าสาวป้าลุนทุเจเลยกี่ฮีอเป็นส่วนกุญแจก็บางฮีกิสิเนียร์สาเบสเลยไอ้บางจูอเป็นส่วนหนึ่งก็ฮีตุกลนาฮีจู everything is ready กันจูไอ้บางฮีkami hinapa hi apen sonding dana ipam kite sai lo ale ipam lisu ai lo le adoti la som la ke ya very straight kai tun ha phan hin hoi tan gele ti abraham ta san na pa hi ki copy wa ngai ti chu ka se no men abana chu no hi ka be tang mo kum ja khale kum som ni chu kung sui chu he no wa mingol pa ni chang he banga sa nangin tui san li de na ti to nom na ni ai hi wangin nowa ko ma hi pathinin athulun chu a het sa chu hiya jo ta san ta hi kongin nei chu asuya kum ja khale kum som ni ving veng ni chang sa lai ta kung sui yeng ding ki ti pa chu ngai to le ha sa ba ma ding ka ging cha ai ho akum som li som nga som gup la be ki hing ding hi bep se wa jong ita san na wa izung khod ji lo je wai thul ham ji hi be nei ti pa hi lungela nei ba no san pa jong hi lungela ne ya tun ha pa na hi ta san na hi izung kho ngai hi che ta san na jung kho pa sun isan ge ama dinga phat thei bo na le se na dinga phat thei bo dong lom ti pa ji ge la ngai hi chen tun ha pan so pe dei ta te ho no wan kum zale som ni sung ta san na ku arara langa ku ngong kinga mai chaman se ma kun pathen anam ngu hiu cha za nai le alung lai be se ding ke man du kalal ha in vanoli sin hi tuin sumang tapu nge tua ki panin adap phat asat phat muchi tu phat imjo se chu phat the bu ta nahi pathen thang bai num hen lang tu na pa ni ho nga than gele ti ve nowa ta san na jung khodat pa hi na gel thai ni hon ita san na wa nuwa bangin pan lai tivin ta san na ko isui na ba hin ha ta in pan lai tivin ita bang wanoli sen covid 19 no man lang covid 20 jong le ki chai na thi wa le no lop na da ba ki hui tho tho de nei bin ki ho song za su nei noi si mai the ba hin pastor li ka mu zo li le lang Charles pastor pa alanga ka asim chu only he have 3 days na to hi thang khole thang tin lun lam khojam gomin lun li ka mu chu in mun nei khu ko kang che na wa hai le i se pastor colony kan ti ri sa anom na de yo khai apa so la abol thei pen pa mi a founder apang ta everything is ready ya jo pastor in mun ne ho jong hung ki sa lo ke dam pe nin tu lai thi bai ke lo bai ya chu ke dam pe na nong ki sa na wa ngu phade ya chu ka ga gel zin tu kum ning kum covid 19 chu mei la khat ve july la khat ve disin no na sta press an bola an tha phun pu chun ni ve chu ka o mo ve adang a to da khen lo timing a pha te cha ka ki ko mo le covid 19 jong ei ki cha nu chu na ta san wa a town lai lo la thu pi la ho chu au lo the a pham aman lo the chu ai na ne ki ho chu lui ga lang kai ju chu ne a bazar sung ka khu mi ni hong ve ti chu sam kha chu police ha hong duty bel bul ve duty nga ap ki ta lo chu amu the lo chu iti ko na nga re ham ko ti chu na ke ho chu ka ti ki kha khop jing upa de mangin to ai tarik sa gi ting le na hung mu ding covid sunga chu Sunday school sound ben som thum ka ki bol da usu to a khan no ma nu mai tai tarik gup a hung khon na te kha di we so la ka sao khu
ขัดที่ท้ายเลยทุ่มโป๊ะจ้ะบงไส้ท้ายเลยบ่สาหงลุงยิงอาบานาจูงาให้จงจะดามงาให้กิดก็กะเสนุ่มเป็นตาสูโควิด-19 จินหัวบุ้งตั้มตะบุเห็นนังนิจงเลยกี่หัววังกับบุยปูเวพัดที่บุญนาซาลินซันเดย์สคูลลงกิสาโดวินเฟนซินจงอิจานทำจูอีเสกิทูปีนั้นแก้ขัดกระโจตาวินนะที่บ้านเราจะตั้งปีลำโดกันนี่กี่ขบนั่นต้องต่างแล้ววินนุ่มเอกี่ขบข้างไลกี่ขบมิสนารีกี่ขบหัวบุ้งกี่ขบป้อนจานกันนี่ที่ตาวินสองจะเขาปีกิติวังจูหงให้ตาเท่าดึงดานได้เหมั้งนะนั่นตาสนะยาเจอหัวบุ้งกี่วันละนะโปรแกรมECA เชียร์แมนหัวไอ้โลเลยสิกที่หัวงานกี่วันละเดี๋ยวป้าลุงเขาตั้งอินอีโตจงหงไปเท่าเลยที่อามาจีกุนที่เหตุกี่หัวนบจะด่ากี่บางงานนั่งกกุนจูตาดิสักยาเขาป้าสระลุนคนเนี่ยท่านนั่นเองอ่ะคือกี่หัวบุ้งโปรแกรมบุจูไอ้วางอาจูกี่หัวกันนั่งโต๊ะหงไปถ่ายที่ด้านอาจูไวเซนแมนป้าลุนเขาตั้งคนนั่งจูนั่นเดียนวิลเวลจูเฮียจุดตุนหาพานาฮีตาสันอาจุงอันโคมาสโหนะโนวาอัลลอฮ์อับราฮัมอาศัยนะมูซีกะเวเลวันตาสันซาลินอับราฮัมมูซีกิขันตาสันซาลินมูซีกิขันเห็ดปานินฟาโรจันูสปาตยากิมินวอดิงอดาอามันจอมขัดจอนเสนันนบสะสางอินปะทินมีแต่ตะบอลเฮสุกันที่ไอ้เลบานาจีพิทันไอ้กุบตาโกโซสิสากินคริสตาหูเส้นเอาจุงนุงจอนักเกลียดิโซอามันมูเทโลป้าจูอามูบังอาเกลียดิโซปะทินทางไว้นั่นมันละฮิสุยเกลดองไงนะทุยเวลาเสียกำตินเสียงอัปปอยน์พอนักศึกษาโน่นนั่นกิสารมันจริงดินั่นที่โลเฮ้ยจู่ๆสารมันน่ะบอลเทโลว่าอะไรทุ่งไอเทโลนี่ดิโอ้เลยอาศัยนั่นไงลุ้นนายจงของไงนะประเทศนี้ให้บังอาให้บานุไงลุ้นหินนะก็ให้จงเลยอามาตาสันจันจูจุนตูนส่วนหนึ่งเก็บมันแต่อาจจะป่าจังเขาจะไปตานะฮีอธิสูประเทศนี้ประเทศบุปผิวหันหลังฮิจันเกียประเทศอินเองไงรู้สิว่าอาจจะป่าจังขันไอส่วนจุกุยจงเลยตูนส่วนหนึ่งเก็บถึงอันนี้เทศนี้ก็อภิสูฮิจันไงรู้นะป้าจูตูเนี่ยไอหอนจงขัดและขัดปากกาเยซูคริสต์เสยุเตก็มาจูป้านเกมาไอไงรู้บางหินน้องหัวจงขัดและขัดกิ่งไงรู้ตูเจ้าที่อาจูจอนสุดกี่ปานุทุบบุ้งสอมเลยทุ่มจ้างสอมทุ่มเลยสอมทุ่มเลยอาจจะเสียตุนหาพานาอีเกลดิ้งอุจูปะทีนั้นให้บังลมมาให้เองไงดูฮีที่ปะให้เกลินเอฮอจงขัดและขัดกี่ไงรู้เตะให้จะไงรู้นะจุนนั่งจุงอันกอดที่ไงเลยอาหงกาดอดิ้งจูนะเฮ้ยเทน่าวะ Reverend S จางคนละมินขันคู่อธิปาจูหุงโปะไหนจูนะที่ป้าให้ตุนหาพันอาทัยนักเกลิทีวินโซลซาโพลินรอมมีเตะก็มาจนตินเสียนไงลุนน่าเล่มไปฮิลียนอาศัยลำจุดเทศบนอาพาจุกอลจ้าจงกิสูปีกิไงลุนกิเดย์ตัวกิสตูเจนุมุนกิกินเล็กกิจานละมาสดิงกิจูวินติจูฮิจูไงลุนตีตายที่ป้าจูตุนหาพันอาเฮอีเกลทีวินนุ่มกษาเนฮีฮิเจนสูปีเดย์ตาเตหออนจงหินโคอาทัยนเวหิติคริสต์ไอจุงขอดานหอลุงเกลอันนี้ทีไอ้เลยที่ตานะกุมพิจารณาคริสเตียนฮัตกิตาขันโตลัมกิมโนละว่าลาสูลัมกิมโนให้ดูที่ป้าจงลุงเกลอันนี้จีดิฮอบุ้งจงอามีลักกิเบขังลักกิขังอามีเฮมาจูไอ้ว่างานจูอีลาวายรีไวเวลไอ้เราเลยทักเอาทุประเทศตัวกิป้าที่ป้าให้ลุงเกลอันนี้จีดิวินกันโนมันให้โอ้เลยอาจารย์นั่นมิมาซาคริสต์อาจุงโคดานิเอลบุงกุปจางขันอุจิเป็นอะไร
อัปเทนหงนปะฮีดานิลนุยานะตหอนดานิลจุงาฮีเฮนะเยรูซาเล็มลำงานิขัดเล่ทุ่มไปบางคนหงอัตตาวนะซาลาจูหุมปีกุลสงาเล่ลุดิงที่จูทุตันน้ำไม่ตาจูเลี้ยงปลาทุสาซาลาจูนะไอ้เล่ดานิลหินฮิจิทุลุนะจูจิงจงเล่ก็หูจิงปะเทนจุนฮิจิหุมปีกุลสงาจงเอ้หูดอเทียฮีที่ปัจจุอัตตาสนาดัตตาจุงขอจาเล่ฮิจิปะเทนอะหูปะเทนตาสันนะจาลไอ้โลไอ้เล่จิงอับงำนะจาลจุนอะเล่ละว่ามิดังหัวเล่ละว่าเล่ตูลงจุมันละว่ากี่หอมทางจิงจูอะเล่ละว่าจูดานิเอลจะไล่ตาหุมปีกุลสุงไล่ตาจูอ่ะหุมปีกุลสุงอาคนอาจูหุมปีกุลสุงอาดานิเอลจะก้าหูเปล่ก็หูหิงสิงประเทศจนหุมปีกุลสุงอาคนนี่หูตัวเลี้ยงปลาดำโซนี่จะประเทศถึงไว้นะที่จะช่วยให้ตัวเนี่ยอีจุงขอในดิวป้าจูอีเครดิตนี่เขามีในมุดออกที่นี่ดิ้งอาจูนะหุมปีกุลสุงอากี่จะรู้ทั้งคนเล่ก็หิงไอ้จูทุกทีจนอาเกฮีอาเป็นส่วนหนึ่งละอีพีอันนี้บอลมนี่ดอกยังไงอะไรภาษาพูดน่ะเป็นส่วนพลังน่ะมินี่ปีนี้สาดึงไม่ตีเบ็ดเอาเก่งจังสันนมบุญละกามินซูกับเป็นส่วนพลังปูเนลสันตีกูกี้เรื่องนั้นที่เขาเก็บจุ่มตะลุดิจูกับเป็นส่วนพาเลจนปูเนลสันตีกูกี้อันนั้นคิดมาก็กาดิมายากันตากของไทยจุกเว้ยมาสั่นแอฟริกาก็จีอาแอฟริกาเตะฟลิกก็แค่ขายแล้วจุดเeverything is open จริงดิสินะข้างในตัวสินไอ้ดอตาตาอุโสเสียพันธุ์จะเก่งสุดไอ้จุดก็4 ปีเลยถ้าหมอตรงจุดที่จะโทรผมกินได้อยู่อาบานินสะดักไม่สักอเบกนี่ก็ฮอลอยจุกเอาตรงค่อยตัดก็เกลนี่ก็เกลยี่อะไรดูราพายจะมามิลิมอ่างกุนโลโจสิจูไม่ลุมสุงาเล่ลุดิ่งตีจูฮิเซว่าอีโลเทอาอามหอทุมินเลี้ยงปลาอดอนบุญน่าวคู่อีหอนยองอีดอนบุญน่าวเทเลก็นุ่มจูที่ไปเหตุตุนหาพันอัฐนักเกลิติบินตัวนี้นินุนนลามาหิตายาจูตาสันนาคริสต์ตัวนับป่าวกูน่าฮีบุลหาเทนดิ้งสาสมเทนจัดจูมุงดิจูอีบ่บายลุยองให้เกณฑ์พาน่าสะท้อนนาเป็นน้ำมันดานหัวดีลุยาพาก็สาลุจูชีสอดังจุดจุ่มกษันโวเลียงป้าเฮ้ยจะเป็น